Hara mai ki te pānui pukapuka korua. E whakanui ana te reo Māori i ko nei i te kura o tuahiwi. Ka wātanga tamariki, tētahi kai. Engari ka huri te taipea ki etahi atu kura putanoa i te motu. When I heard it, I couldn't believe it. Our tamariki learn through context, and at the marae is very much a contextualised pukapuka. E kati ana te tāhuhu o te Mātauranga i ngā kupu Māori i ngā pukapuka hou o te raupapa Ready to Read Phonics Plus, he rauemi pānui mo te marautanga o Aotearoa. Ko tētahi o ngā pukapuka ka tangohia e rātou i te marautanga, ko at the marae. E ai ki te tumu ake o te kura o tuahiwi a Dot Gracing, e raru ana te whakatau a te kāwanatanga. Te reo Māori is far easier than the English language. English language has so many different kupu that all mean the same thing, or don't mean the same thing, but sound the same. And te reo Māori is very phonetic. So our tamariki learn the aukati much easier than they do the English alphabet. We've had so much ministry support with the Better Start Literacy approach, and then, you know, at the same time to take that reasoning away as well. It's a little bit confusing. Ko Jennifer Smith no Ngāti Whātua tētahi o ngā kaitito o tēnei pukapuka i tukuna ki ngā kura i te tau 2023, ā he ono o ngā kupu Māori kei roto. Pānui te kua. At the marae. Ka pai. Tano pauri tōku nākau. Yeah, what we were trying to do is make literacy culturally responsive, and we know how to really easily make literacy for young people really culturally responsive is to make their texts look and feel like their experiences. That koro looks like my koro, that wharenui looks like the tuku panels in my wharenui. But I think who misses out the most is what we lose, our kids lose. Our kids lose, you know, they have to wait for their culture, they have to wait for their language. Nō tēnei wiki puta te pānui a te taurawhiri i te reo Māori e whakahe ana ki tēnei whakatau. E ai ki a toi hau ahorangi Rawenia Higgins, he reo mana te reo Māori i Aotearoa. Ka taia e a tātou tamariki rima tau te ako, e hara te raru i te Mātauranga pānui ko te whakaaro kaikiri ke. E tautoko ana Grace Singh i tēnei kōrero. Absolutely. And I think that this is just the beginning. And so they're watering down that te ao Māori lens that we need and have. It's very scary, but I think we all need to remain strong in who we are and be tūturu about it. E ai ki te Minita Mātauranga a Erica Stanford, he whakatau I puta I muri I etahi kōrero ki ngā mātanga reo, nā te māharahara kei rangirua ngā ako ngā mena ka whakamahia ngā reo e rua I roto I ngā pukapuka. The kids are in the wharenui, the koro speaks, the kids sing, then we hongi. Engari, e ngana ana Smith ki ona ke kōrero. There was a little piece of me when we were writing these that was talking to, you know, Jen of the 90s, that wished I could have shared this with my parents and with my wāra whānau. And the reason we write these books, right, is because we want to give children everything we possibly can. Ko te mana ko nui mo Smith, ka wānanga tonu hia e te tāhuhu me ngā kura ki te whai e nei rauemi kura I ngā hāpai a ngā kaiako me ngā akonga. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.